wena kibande giaku na chiringi 2,500 wake kuma au bogetekaniria no ntuthimu na app lipa mdogo mdogo kethera no ntuko kethera no kiumia kethera no mweri kana ukaria mbeche chionde ware makuria Safaricom bakithoba kinga thimu na tutukwenda kinyau urema kwithiro kiringa thimu kana gutuma SMS na wakinya ntuko thate otarea ukethiro gitonya blacklist kana CRB umbe kwithiro kinyau kiaga motungata jangi jaloni kana kinya ja banki muthikire ku kethera no kwenda kwithiro kimenya kethera no wewe thimu iji nyambere wiriungira nduka ya Safaricom inya *544*5# kuma uno uriungira nduka ya Safaricom na chiringi 2,500 na kiuria kwa ntuko na arwe kiuria very simple ndiuria kiuria very simple ndiuria atiri gwatuika utena 11,499 ugeta kwa Safaricom na mbeche ingana gwatuika utena mbeche chionde kenda wethiro kenenkero thimu iji ya Neon Ultra ugeta nduka ya Safaricom na chiringi ingana ranira nani 40188 ntumire SMS mwaki na wethirwe ukimbira witagwa atia nterere kuna namba eku ya kibande kwa kweli about your deposit down payment down payment deposit what's the difference ni I think it's on mambo tuachie wanafunzi ndio anyway karibu sana kwa mpango ya chacha muka withikeria na mutegerio Hero TV thank you don't bako twana kanyaro kirora na arua tutharimi sana kwithwa tuli na chairman wa kiama kia bus ndene ya county MERU bwana Peter KABERIA NKUBITU thank you very much bwana chairman don't bako twana kanya kitambo sana otere tene kiu thank you sana Martin Karimi kandi bucokirie nkatho muno no ntubo mpaka nyaka kakwiya kenda mbomba kwaraniria na ntubetu ba MERU na amwe na amemba bakiama ketu kia Mbus ndio umekethera in this situation muyaundi kayo mufilisti lakini tuko sawa Ageze mufilisti Martin afilisti ibara Roberto bakwe na no kona tore hodo tena kwa Tore otra kwa ate como mufilisti no tuera tukomenya Murungamo bali no karibu sana bwana Peter thank you very much chairman on tubotona kanyo rengi so now bere ya Twitter kirimanto yayo onde kiama yaku MERU kena musuko na musuko yoyo yureti ni mtu mwe the other day donore National Secretary General akiaria na kira Secretary General ngi wa county so I don't really know whether ni na aturi tukienda kurifa kana kwaria nteto cia kiama kana maybe a news source kiribatu andikibante to no mwankethro ena capacity ya kwaria so urokethro akiariria kiama kia county kiama kia Mbus MERU no tukienda kumenya bura kiama kia Mbus kiri MERU turi andikibante turi tokoracia o ikaringa kana na alaji mbombo ya sana Martin no tubakiuria kiuria kia kambue mbere Secretary General atena inya ya kurita muntu na kirongi ari wengwa kuwa na rekire na ritere araji kira mwiri karinga teombekana no mwana kiroto atia kiama kia Mbus kiama national kia taifa na ikiama kena mpangilio na mikakati na kena structures in place na kena katiba ikuwa ne ate muntu abati kuthurwa na ne ate muntu omba kurito etene kiawe kendo ngea omba gwikirwa mbere kinya muntu akethra aore tuwe Martin anu kuritangoya otebo kinya munane okwo ari wengo ngokwenga gwikira karimi na ate akwere mbia kwengira ne ate othithitie noe wakanya kinya we wetate withetera iyo kawaida nibo karika kawaida lakini manze atuonere mugambi ari arobichi ne chakiama au akumaru ari ngori
ita nkwenga alhaji na uwa iturathurira actually augire karinga karathuriro uwa kiama kia mbasi karathurira karinga hari mwaria wakio ndene ya Meru kankwenda kuwa utimucemania wa bwitho kinya yuriko ikiama kia mbasi either kinarane ki national level kana batu turi branch ya Meru kenda tu rita tu alhaji na bati wetate kurito etene kiawe no te muntu rita wakia etene kia otheri muntu rita wakia etene kiawe kurine tumi kuringana na imanyara alhaji ataritirwe etene karinga no thuri kuma 2022 January so karinga atarite nekira no tunare MCA kuma 2022 January kuringana na katiba yetu ya basi batu itu athoranire utongeria bwa kiama na siasa antu baraba kuringirwa kura toguo uti muntu ukuringirwa kura ukethira rina itikionde kiambi kia kiama utongeria bwa kiama ikio ntu kuona oni the chairman Meru no kuona muntu imanyara ni secretary general alhaji bonde baraba ri utongeria ne bwa kiama uti muntu aromba kura antu baraba aromba kura bonde tutaba ere itebya kiama ko secretary general kweya au karinga na tari we itarira no rongo kwaria na nteko me tomia ku no ntu bomwe mugambi manyara no kumeima na sheria ureshima ndene Kenya imuntu wichi sheria na mawatho kinya barwera andikire kamba kindetete ko ne criminal by the way kuandika document no ka circulate in public okiwa mantu ya bangiro itena na tibu it is actually even a crime that is why I would ask Karimi sorry 1 minute I would ask mburi kiro kirendrori kiraitwero atire mwambi manyara wakili knowing all mantu yayo the woku it is criminal and all that why would you risk kuandika barua ekia kwethwa kama barua etiama ni bonto Meru maybe bamo bakwetha wakiona mwambi no wakili bwake cannot atethroare that reckless mantu ya siasa siasa no kumea siasa na sheria itofauti mwambi manyare ithithira athacio kuandika barua na kuwa kwa point karinga yu siasa aracetha ti sheria twacokanja sheria ne me muntu mumena kumea na ata ka indefend twacoka sheria ne na kumea ata ka indefend na kwa ni siasa na cetha na bilambi ko ile siasa ocetha na ri cetha siasa ino ntubombi kuri ura kwenda na manziana kwenda na kumenya muntu ya alhaji atiomba witikaniria noe athithia mantu ya atiarekene naye na mipango ya kiama na nontu naramwire uchenji yariwe ndikumea ni atharariwe noe ikawira ni nontu mwambi tutwire noe by the way tutwire turi uchore sana ririo by the way ririo itara mbere uni na mwambi kwithira tukiyukacia misimamo tofauti ririo ria mbere what really could have triggered nendi mantu ya kwaruwe mantu ya kwaruwe na ukerikana mwambi no nikando ikawira akarombo tedio kenda mwati andu yiri kuno Meru na kwe bangi wakuwa mwambi kuri bwa kwenda no kuma mwambi na tangazite ati akedra contest tikiangavana 2027 na nonto na ibangi to contest tikiangavana amba kwedra leleti formation ikwe na mantu ya ukarika akone akaya te work in his favor yendele ora gwitite akona yakedre ne itarire umuto kinya 2027 kuikia tumia aracokera nyuma ona hapana muntu uyu wetwa kawira uyu nonto nare mi ikwatha thirikari nena weakness ici nyingi kava we akinyete 2027 no kedhe muntu raisi korano anto muntu ngino nonto kwira muntu ngino yirite wetwa mutuma aina kwendero kinya Murungu gwatwika antu bonde iba omwenda na aria kinyaro ario kaibo muntu ni muntu imotongeria in the making na kabwa na muntu kaomba kwatha kuna kuona muntu yoke yakwe wakanya thai akayukia itike ngabana bashemania 2027 yatemumba kuka ba mugurere wa thaire ko igie tumikinya kiama kunyasha kiama nonto kiama yetu kiugite kyo giti support kawira nindi akona pana tukeyo kinyau tuge impeachment ye yatathuru
mtu ethingia ka ngavana mtu atiumbana no 2020 mugambirili bwana chair ena impact nene kiri MCAs na kiamene kienu kana na manage to boragania that is uti impact yene okinyeriko uti impact yene onontu kithimantu yara kuthithia MCA betu bonde bareanira nayo na ibarugire bo batithia tamantu yau nontu mugambi wengwa kuri tariki 25 mweri okenda mugambi neyete akabwithe muchemanio na MCA betu ba MERU bonde na ena ai mandate yu ni NEC nontu ria turi kiama kia Mbus twibiru batu tutikugwatanira na utongeri bura bure MERU turi kiama kia Mbus itwa mwire batu ku advise MCAs betu baunge mukono muswanda yo kwebuluko kawira au mengavana kenda ngavana omba kweyo moya rokombo utongeri MERU rokwagirite nende tukinya umuambi na tumirwe nerwa ne yakaranire ndi na MCA betu kenda bomba ku sign commitment ira ya wetate ya ku withdraw support kire kawira ne yaba kariande wengwa na nukurikana muambi wengwa kuri gitarira bejite bakabwithia muchamani yo kibiri mawa muambi na andikirite MCAs betu bonde akauwa kamwe kare kuya muchamani na yu mawa kuya ku support kibiri kena kawira umiru ngavana leo bakaria na temto uwengo wabandika era threatening letters nambi no kuya ringi ko bathreaten dai kibera ati batu itapati ko support kawira imbibi ya change ni ate kawira athithia na bati utone ate kawira athithia kenda gutwika kubua akwa muraika mtora ari nkome oro mwambi ara murumanga ntuko chonde mitandao nende akwa muraika akwa the best governor otongeria MERU what has changed ibyo anto MCAs betu bakuria na bonde ibararere by the way MCAs betu bonde ibarura batiko gwatanira directive ya mwambi nonto etiumete kire kiama utione kira karande ira mwambi chokia MCAs betu kire governor kawira yeu ne mantu yawe wengwa na tutewetekaniria nayo kabisa kinya uninde chairman wa branch na tongeria barande na bonde ne branch turi tongeria boke amaketu kia DP MERU tutikugwatanira na msimamo yu kinya nini umugambi is a lone ranger in this matter. So now bro kwira MERU kirona ruwa bwana chairman ne atiri nonto branch yeku no ina mantu ya kobera ati MCA ba branch yeku ya MERU batero terero wa National Secretary General kanko bera MCA betu ba MERU na branch yetu ya MERU batu tuthiatite katiba ya kiama getu na itukuthiata structure cia kiama na Secretary General wetu tutikugwatanire nwe mantu ne ya siasa ri MERU thai tutikugwate Secretary General wetu yewi mantu yange lakini nonto kuwe mantu akubwithangia na nao kara ya kuuna mawatho ya kiama yewi mantu yakarirwe nyumene tuone ne ati akithira no tuurie kiuria no kurikana yoro tukiaria uningo indira uririe party leader wetu ndemwira nete athwanie na tomutuma ke chairman wetu kenda beta mwambi baranirie noe bamuri mbi no ndo kara ya akuthoka mutwe ngathia mukuru kara we na no tuwe mtu sasori tuone kitha mwambi akuthoka mutwe kana utanjira kidogo mia muntu nyona nera wana narie kando kidogo kiama kiambe kinyare kwenda kinya no tuweta uwa kwenda utwitithia utio twakinyana tukarania kiama getu ku kirimantu ne ya siasa itete na mbere MERU na governance ire MERU no tongeria bura MERU batwituri branch ya MERU na amwe na MCAs betu bonde tutikugwatanira direction ira Secretary General to UKT. Okay. You know what I have understood kiriro warithai ne ati maybe mwambi akiengwa Secretary General kiama is it so ya chokerering ati mwambi akiengwa kumakiri bokamwita mamlaka ene mugambi akaria uchoka na kwathikira kiama nonto kiama ti muntu umwe kiama kina structures ciakio na kwina musimamo yura NEC ina sure na kinya branch ya MERU ni oturi au mugambi akaria uichokera achoka watanira na tongeria bange bakiama
Of course kuteta kwina njira ingi tia ku recommend mwambi evaluate ne kiukia ke secretary general kenda kiama kiumba wetana mbere. And this is not insubordination no to mwambi ni ni national secretary general, and then wewe chairman wa branch alaji ni secretary general wa branch, the way bukwaririria national secretary general metho ne abaingi yoba kwithira insubordination bana chonge ankorie imbie tumito koria kawera biuria nari ngavana wetu Meru na katwe mangavana batu to subordinates bakawira lakini nonto ati ututongeri boboya no mangaturie mbi no mangaturie siuria and the same case nonto mwambi katu churi imbie tomi tutamuria kiuria mangathai na twira tutongereti boboya na twira twina issues ikinya kitha kwituma antu abwitha cia tutwira cia batu turi members bakiama tuwe for example yes secretary general wetu wa kiama utura mitandaone kuruma na kinya na twana nambi kuiothia kura kweta wa Meru kuiothia muntu wa kaliba ya wena standard ya we kuri eshimarira muntu enda ethira ainario ku ndekora mwira iwende kana mwambire mwene thaira akichi ndeka kindogo kona na kuyuthia kindogo hapa na pale lakini tutura atumwete chima amwena bau nonto mwambi mtu wari kinyaki sana kiri acquisition ya kiama kino kitithia mankau kiri bira twina thina na byo ni mwambi kwithira interest chawe personal ika interfere na performance yawe ndene ya kiama na utweka na kwenda wengwa kutharia kiama kenda omba kwa achievement yawe personal yo tutiko watanera nayo ne ute insubordination kuikuria munene okukiuria arena makosa when the king is naked he must be told he is naked very well. Yes. So mantune ya kiama still bwana chairman Kawira Mwangaza ndamuthikirire the other day akiaria na this has been the talk of the town right now atri Kawira thine kethai ti MCAs ti Meru ati thinewe ni biama we ngwana wire au atri non to bokwithwa fortunately kana unfortunately na thurirwa tena kiama niyo mathina ukilukira thai biama kabio muichanela kende kuria Kawira ri athuriro no kuraira ringirwe no amuringire Meru boi bari ci amene Meru boi batari members bachiama kwe bari piamene na kwe batari piamene kwe member bari nya piamene fulani lakini batari ngere atongere bara bari babiama bio ku Meru bara bamuringire kura ibo bathurira ino ntungwira batumira Kawira etakobaritira atio baritira yo Kawira na etere no kona kireito awira Kawira indrama kwira mira tukuona Meru imbi indrama na sarakazi na ambie antu edira antu abakoritira ngwe Kawira tu mwana mami nde anga kiromba ero etura mauta na bishop watuka bishop antu edira no tura na mauta no mami nde autura ambi autura mauta Kawira tu mwana kiromba eta antu anga bali na ambi afilisti nau Kawira itu mwana nara ero waita nara maua nontu kuntu kurantu batewiri tu mantu yawe nayo akawo nindwani ompendete na onkwenda wetandweneu batwi tore Meru tutathura murui twagwita kurwa na nkundi na njara na una guns twathura ngavanoro atutongera no kurika Kawira na thiulunkite sana na kibao aitara mathabu kinya kithira mathabu ni imbisho tara mathabu mathabu yara Kawira tarate mathabu neyo ya umuria thai no ntweta akayukio mbeca ire cionthe kwi account atera antu kwi mbeca ire cieta kiri current expenditure kwi na proportion ire yeta ki development eta kalampu mbeca icionthe akairinganira hamwe akaira by the 9 sub counties ka 45 ones avera cienu ke ya mbeca na ku bidabio muria mantu yarerere antu no ntona vera mantu akomea yatiombeka lakini yari populist eta ne jongo populist approach kenda antu bamuringira kura ku antu bara bamuringire kura mantu yara
bara bamwira iyo bamunja abera iyo bamunjanje nayo na mbuge ati tibiama bikwenga kawira ni Ameru bakwenga kawira nonto amemba bara bachi amene bini ni Ameru. So speaking of populism, Bwana Chairman, you know, I happened kwethira ndi intukwe ku launch manifesto ya Kawira Mwangaza ntukire wana ku launch manifesto ewe awire ati akedro akinenkira award akedro akinenkira 3 million yana. Is it aribo out of ignorance kana still no populism? Are the same populism kwanza manifesto yongwe iwo kuwira uni ote manifesto ndone Kawira kiloji Kawira na rina tratasi u adiku tratasi andikite to scribblete to notes ura muntu andika to notes toku na rina tratasi andikite to short manifesto short notes awe manifesto bila biara isarakasi ndio bila onera in drama nyingi sana lakini kinya kodoma wengo te manifesto arena te manifesto arena na lakini Kawira kwina opportunity ya Kawira atikomba kumiona nonto itera Kawira jiro bisine ne dire timu enje sana ya turaniri ni Kiraito Murungi na Kiraito Murungi na yukitie ita kubanga Meru ura Meru ikaomba ku develop na rina kinya timu ya tawa meski ya Meru Economic and Social Council diditia na timu meski Kiraito Murungi atarite antukuma sector chionde cha Meru the best brains that Meru has today. Bareta bonde together kenda bomba kudidira ya ta Vision 2040. Na ki Vision 2040 Kiraito na roadmap enje ana dite roadmap enje sana ile atuma Meru yomba ku develop ku mara turi edire by 2040 but we are a developed economy. Document utaka ya personal non to imbecha cha dirikare cha tumiri kenda chumba ku develop that roadmap na imbire bwana chunge na copy ya Vision 2040 kenda bomba kuwania hii kiria betu na tegeri betu document ni dirikare te muntu taka Kiraito document. It's a huge document. It is detailing everything that we need to do in all sectors in Meru kenda economy yetu yomba kweta imbere Kawira burabati kubwethia ne ko inherit kede council aka inherit document you know what is required in implementation Kiraito na ria kwambiria ku implement this document na nondo na medire abati ku document you oten ground waka kunindi kuthithe kanambi nondo it was a very well researched document na mikakati yake ro everything kenda tumba ku develop in all sectors na aka implement document that with that twikora ya sana maka yuyu athira lakini ndi tukono tibyo ariokera rukire ritaka mama mama atikomea ruyu na kadithia aokera rukire akauri na baite murea na kuitunga mbuti tuti na resto Todo tukayana That was hard. Kutunga mbuti tuti tukayana mara muiburwa nante membi eri nara nyambene otigania nembe inaonga mbuti jende kana nonto kwa muiburwa na uanga etira nana etira kwa na tunga mbuti utiyo maendeleo yara Meru ba mutara kenda baditire tenga mbuti Meru batai tenga mbuti You know Bwana Chairman okay aremantu ya that was bad okay aremantu ya Vision 2040 na Kawira Mwangaza na Kiraito Murungi kile sentence yemwe you know mtu no aibu ya kababwe supporters baba ariba Kiraito you living denial ati you know botetikia kwethro ibu ebelerio tongeriene na mtu ungiario Kawira categorically na wire not once awatiri woni otongerie bwako botethro bukaria bwa Kiraito Murungi my style of leadership itethro karia ya Peter Munya so de na my own style na we kinyawe yukumetene maybe na arena kiroto kinyagithe no kuatara manifesto maybe na arena onto bra kwenda kwetheria Meru so just leave her
na vision 2040 no maybe in future ukaya ku implement but for now kawira abwithi mantu yake lakini nani kuria bwana ishungeri tuweta rwimbone sorry tuweta rwimbone thai kinya kuina dance no mbithire mwinire yako ya dance utiweta utikwenda iwe na style yakwira weta ukina lakini uko ntikwenda kaberia onio nditanoron kuina nkaina style yakori no akarandia utibuo kuthire utiko kombo theri uti style yakwina ri ibimboro kario kedro so burenda kuga management weza kwamba so management ya kawira kwamba mbotheri utingwe ate no ntoke akwethera kwibwa kubwithia twethera tukiona results uti results tuwetha tukuona kinyoka yukia anto simple ya rui no kumeyo ari murandi jumwe sana yurakire tumurunge ari nachu na inyo munya na mbiri tena njite idima around 28 balls better kinyoka wira nenjite that na kawira nenjite that something lakini kitha te ibiana bikonyu ikyo kiuria tukuria no tukithima terinya tikwenjerinya no sink pipe utia no virantu bakwenda ikonywa irui rukunywa kweta na rangira ondine kinya project iro kona akilonchi most of the time she is launching project chedita chia launch tweringi barabara mbere kona ita na unonto ariokira orango kwera ariokira tena mubango atikomeana atia akauria ne atatumba kwadia kero kwita sitare gatiro agatio yuri akamatoka njira yo ageta ko launch ga sitare kana nende kawira atumwira please kawira mwangasa we ituonete ngwe ya utongerio tuwetha utiku kwengwe arita abo yao sana ekurita mbiroro oira na arita mbiroro boya na ko thambiro nambi na mantu yara na umba ire ngwera me ngwe ya kuchia na philanthropist ngwera ni to na arita abo ya kutomba kumuria no achoke njireyo no ntumure na ate umumba lakini kawera na umba ngwera ende itumwira puru na rekana na management ya county no tutino ikete county yetu nae kanya mtongero kumba kutongeria county we net ya ritengo ira cha aumba ira cha kolea ntona kiumba kolea muno nenya dai meathirikari kara meathiri okolea ka kolea la etumaira resources cha thirikari bora chairman awano idri tori uri a manager kiri corporates yes corporates I want to assume in some ways they run like governments, right? Na uri county ne MERU uri mutongeria ndene ya county MERU no maybe ibo abati kuiritaniria boke ya kikawira kumwa mataro kidogo bamwira this is how it's supposed to be done maybe so at some point kinya wana withdraw affiliate ya MERU nonto utairitaniria itakwa kawira mataro yo tangeria ni baba sana bana chunge no tubakiuria kiu ningwetekaniria na we corporate kwina imbete ndena experience sana in corporate management na biashara na mantia business I'm actually a marketer by profession na kawira imu biashara kabisa na is a very successful business person lakini birati na vyo management na kambira MERU oni ndikaberio NKUBITU na tiorongo kwaria thai itarira kawira atariro ngavana ora wari mutongerio wetu batukire itumurunge na twitire kwawe nkubu na tukaria ndi bara ponde twari timu newe atwira woni nindira shindirwe na woni ngwetekeje wethathe ushindwa na woni thai ngweta retire lakini babu no ntubutere ta retire kankwenda kubutuma kiri thirikari rerekuo auga baraburi ngwine eteni bosavu ngabana orawi uratarirwo rikuo na ugo no ntubuni ciasene ni ntethera ndi ciasene no tiron kathuro ringi ankwenda bumenya oni tiron ka interview kinyana ciaze cietu cia MERU na ndaburombete ni buritanirie ngwine na ugura cindira oni ndaringire kawira thimo are akuyukia kango confess bonda jereni onda muringire thimo kwa kinya message anda mutumire message ndamwira kawira mwangaza
in case ya kethira oli oni me antu nyei ba ulawa na meroi vita KABERIA chama ni Mbus kankwenda kwira oniri inko kunga mukono nonto bakwithira ratare rorimbi urengavana na ndimwera oni ndi tiare yo kya kwithira no kwenda any consultation no kya kwithira kuibotomba kuritanira ngwe kenda tumba ukiria MERU oni ndi tayari tawira na ruurira messenger no me ano na muntu aka eta blue ticking ndonere ako blue tick messenger kwa lakini ateta atanchokeria na nonto atanchokeria oni imbetana ndine chimari ako bana chungena mishura ndi amantu yako ntingili amantu amuntu unda kirire nonto ndona maybe atikona undi na value kirembi atikona ndina value kiri utongeria bawe so nda step aside lakini nda issue kinya statement ndago woni ningo support governor wa Tarwa na batu turi MERU twende tubati kwa kawira kanya kenda omba kuritangui nikia tumitwetera tukiri mwaka yochuonde ona tira oria kioria nyantu baketheta oni otaibo nketheta mbuka kawira na karika na tikari no ntiturenda ko mwaka anya aomba ku perform lakini ndino ndo kuona akoremwa no tino atwikitio twe MERU kinya wotere ka ukarie mushiyo akuyo ya ona nyumba ko wata manki ukarie manke yo kiri ye kinyara antu amoko is enough to kwa kanya you're not doing anything please give us some space also or maybe boya MERU kanya no ntobe ba mutarire na batandika gatanda ko kirinya kire ya bona KABERIA boba kanya mamamire gatanda karabarire dina katanda ka twatandikirwe ikawira na twatandikirwa ni MERU barabaringire kawira kura lakini katanda ka kena mibwa ikatanda kena kena mibwa na tweka mamera twende kinya we karimino ko mamera tanda ka kinya we to chungendo ko mamera katanda ka ukendelea ko mamera kitanda kena mibwa ko muntu for 5 years no ntu iki atandikirwa ingania it's painful it is painful kinya mo ka hapana in muntu mno bwana enough is enough muntu mno ndio merio eta ndio merio ko muntu zaidi yao kinya muntu wao kinya muntu no kinya nyakira to ona atora tutu ka riba karimi to kinya ka very sharp no au kinye utiko meebrongi nyanta ma au kinya lakini no okaomeria bo kai we no ntu no maybe karimi makro ine shima na mbina mbio to lakini okinya mwe that pain ye ka ni berabo ayo mwe ito mamure no kinyete muno ito kinyoka uyo to kwera ka we ito mamiri no tukinya muno tore amiru to edare tukinyoke to ebelia tutiomeria bo me akengi ina please kawiro bona chairman no ibo kire kinpini bona CS Saturday tema edra no ari kia thonikira as a governor don't you think atibo boya no nto barua anto baka athingati bawe barua we no mwari umiru nto no governor wa MERU bomwe karimi ote muntu witara ote mutongeria witara mutongeria katara ne antu nandu batara mutongeria kuringana nora bakolelia bakona capacity kana uwezo bo muntu wedate utongeria antu bara ba proposal medical lenture are kingpin ni atongeria beto ba MERU bara toringirite kura they are our representatives na representative imtoro ko akilisha owe ko toete antu bara mandate ya kutowakilisha turembi tore ya MERU na itutwira kurira tore MERU sana nonto bakwache gintu kiwetwa unity nonto batu MERU tutithire tukiomba kwaria na sauti yemwe kenda tumba kuibiko nonto kinya the national level national cake ga kuringana na ora muntu komba atia kuithetera ro inya mwana kuithetera na chwaira wetete ukiri mwana kure na chwaira ukiri lakini ndi batu ora turari MERU turari ire chungu keta headless chicken yangu kwetena itena kiongo itena direction na atongeri babe tubona ikwagirite bethira baina muntu mumba ko batongeri na baichungu na bonde ate neko utibu kawira uti arana iria nabo kawira tora akibaruma kawira utibaye sima batumba weta mushama ni nyamba beteka bomba bonde to
perspective ya karandi bawe kawira tukwendethera e kingpin wetu iu ni kwethira inya batu tuti serious turi ameru na ni expectation yete nini kawikyo itumito nkuni nkunga mukono wonde kaberia nkubitu inkunga nenda werirwe sana ntukwera atongeria betu berire raisi batu itu propose medical lentori edire ai spokesperson wetu ameru medical oninde muishi kuma miaka mingi sana kuma kinyambere MP na rimushoro khoito turi shore tuyeni nimbedire tankeria totongeria bawe mankara kinyete imuntu ombete okora na imuntu mukomafu gisiasa na okundiserve position yo utongeria Meru ko kanri mwerenya oni congratulations na ndimwe pongezi chako na mbere njuri ncheke ibubo ya sana nonto bako tawaza medical lentori edira spokesperson wetu wa Meru na kireito akieregoro sore ngome kukingi kwa ndomboria kireito akiaria eoro na ara explainenya medical lentori teka ara tarero spokesperson o Meru kawire ngavana o Meru na mwankari atu muruta ndo ndo muruta mwankari atu muruta You're so sure. no ngavana dai inte gona itela ende no ngavana Meru dai tukerwi muntu na twaririe na turi a Meru itu ngo turi a Meru kako ngavana onge twinwe towe no we dai lakini go mantu ya karika we kumaro yo to expect to de to kiona mantu akibadilika no to assembly ndo barabati na mshedo ko kreito na rawire medical lentori ba motarire ai spokesperson nara kiridirikare nene non to bai ba kwederari very close no kurienya campaign ne no waspia endete campaign ya UDA de Meru ne ari akue sana na rais wetu ko mtorore akue nara intobire no tomawa eta kuira gintu kawira ari kuraya muno dai utibomba ututethia at the national level ko iki atomi woni ko watanira na njuri ncheke yetu na tongeria betu ba Meru kiri etari ruba yokirie kotawaza medical lentori ari spokesperson wetu na inde muishoni na inkomanya he has the capacity to deliver na ingwetekia medical hete ya Meru mbere. So now outsiders kana kinyanto bari Meru we no body so Meru kera ere kingdom tuna kingpin gwe medical ere the community ite kingpin kinyada ilo tumurarie to kingpin meako ina kingpin stroke spokesperson ogo yete kamba Kalonzo Musyoka no ida kiariria kamba tibo ogo yeta Njaluo Raila Odinga no ida ita kiariria Njaluo ogo yeta Giko tuina ngashagwari no ogo yeta Kalenjin ukethira muntu rais wetu Ruto no kwariria Kalenjin and all the other communities oti community mutongerio wayo kwethira botena mutongeria actually igo kwethira community wete complete ndo kwethira botena muntora omba kuwa no omba kobo samoni bwente bwa mweteka aje bukaibwa oti no kwethira bwetete bwa community ko kwethira batu tu declare medical lentori kingpin wetu katwete kaniria tu community tubati kwethira twina muntu umwe ura uturinganira twende turi anto ba Meru no te makosa ya didekete awa. Fair enough. Okay. Pius Pius Kobai Tony Batista mbere arua bye kawira Pius Kobai akawa it is too late for mama with or without Moambi Mwangaza must go Meru needs development acha join during cheke sasa she can be a good jury kanisa okay Richard Charles are tuned from Blessed Town Merit sub county Siolo okay Alfi Mwiti Arua I don't like it when these bus leaders use Kiraito as an example whenever Kawira is mentioned please remind them Kiraito is the reason we have Kawira as a governor. If he was good enough, we would not be here. Ongeruri, is it a suicidal mission, Governor Kudurwari independent? Okay, ngachoke biuri kimwe kanchoke Kiraito kiori kuwa batu tutumara Kiraito Murungi ari example bwa kero ari borwako kwibona weta kinyamunya weta kinyamunya yuko nkoririria tongerie barabara imbere ya Kawira
na meritere yao ya ngui tugikompea na ura kawira kuritambi ngui no manga kwethira kwena benchmark na gintu ukompea nakyo kwina presidency ugakwethira kawira kari governor wa mbere wa Meru uti na otwethira tukirifa no tukutethira kwena presidency lakini no twitware na governor ongi inongi ikia tumi tukurifa kiribo na ura bari tangwe na professionalism ira bari nio kikiraito murungi mbua muno nkwariria manto ya manifesto document enda win document ya Meru na document in develop na resources cha Meru kunko mutumaira nonto kuri nangoira ritera nara kinyethetie na ni ntobia twa tumaira tutibati ku interview biore na kete mirandira yonde ambiritie yore nonto kawira kweya na kuona kwenda kubwithia mantu na ena style chawe na ambia kwenda kubwithia kutuka tukaulo kana tutayaniria turabwithitie umbere ku nditumira kirito murungi nonto ari presidents kwina ngwira aritete nara kinyethetie na ikwari na mibango ira abwithitie expectation ya Meru na no kuona kinya maybe it could be meaning maybe kinye kirito kura wita kiri Kenya kwanza no kwithira gwatumira chindwa kura so antu ba kawira because ari kiri nende na kuyite kiri part B question ya kiuria kiu ara wamburia kakumba kwethira kirito murungi no contributed kawira kwa gavana kwa gavana kwa kawira actually ni raita wana ichungo weed for kindu kirugo kira yake akwangukia nonto bakwethira kwa decision cha thithu katutukwenda wera very unpopular decision kithano kurikana kirito na riere ruto wengwa endete kiraito arungamana kiama kiawe ni twici twinde ati Meru majority of Meru ba supporta kiama kia UDA na lakini governor kiraito murungi na riere itarira sana ta make that decision kuriga na wa iwe no tukununkera na mantu ya yau na ko kinyara make that decision make what I can call today without any apology an unpopular decision nonto and decided weta against the tide nonto Meru na rabari ikiri UDA lakini we amua kweta Azimio so in protest au nonto no nyametheka lintore yire nonto metheka atari na interest ya kwa gavana iterera kirito murungi amwire I support Azimio UDA batiwa batena candidate nonto candidate uraba endete ku support kirito au ne UDA bari zire metheka lintore bawa narungamya anto bedra batena candidate in the process wind for you wera kawira nonto kuraira chiari weta geke braito chia divided between kiraito na metheka achinda so in a way na contributed by the decision he made but that was not intentional. Is it suicidal governor kurungamari independent? It is not suicidal. It is not suicidal nonto ntewetekia kawira is the only independent candidate kwena candidates bari independent kiritene bya mangavana former governor wa Laikipia Nderitu Mureithi na independent and he did a sterling job. He was a performer. With a very unpopular decision ya Azimio. Azimio emwangusha kwena MPs baba inge muno barombete ite bari independent na kinya MCAs na ntubu bonde bakurita ngwesho ku thina ira kawira ena sho tekwethera ari independent thina ira kawira ena sho ni kwethera ari mutongeria utena matu na tekuthikiria na inya urwa kiuria antu akiyukia ki positive me criticism ikawainda rira we mutongeria ka ubati kuyukia criticism we positively na ro kurwa ciuria waichunko na wengo waichokera na ikwethera kwena inyanto bethera beta wa advisors aina advisors bawe bara atari tekena bamwatha urabati gwetha abati gwetha itongeria county in the grapevine non te tanto marietwa nya advisors ba we better ba kesha uraba na frustrations nyingi non to ba mo advisor te chia the ataira either shora kwenda ari wengwa most of the time decision chawe ite consultation ate consult anybody na chira chi very unpopular decision you know what the advisor ku bwana Peter the advisor ku na ingo ku advise na te kuibwa mataro yakwa I will quit
That is easier said than done. That is easier said than done. Chonge nonto ngoeji, it's a source of livelihood. Mto ocho ngoe meno kwanda kamwate wa aneria na baku. Huo hata no ukaria utu e frustrated ndiko nyenda na nkomwera na tekuiba nkendelea mwera tu. Hadi nonto at the end of the day mwisho mweri we na kapeche kyokaneria na baku ore bici ko anto baraka ba tika bare ara muno nonto iba kwiru kwedra bareo ingo iba korita. Tell me this very quickly tukidira no tukona tu na daika just 1 minute. You know Kawira Mwangaza ari na kura mana yele ya 30 I think Kiraitu Murungi ari na around 110 120 na then Linture ari na something 180. So Kiraitu na Linture bari close to close to 300 votes, 300,000. Sia Kawira ide 200. So maybe anto baraba ko data dai ni the majority baraba taringira Kawira. In a second, kindly. But majority anto baraba ko data dai ni Kawira ni the majority baraba tamuringira kura. Okay. Baraba ko data kwena majority baraba tamuringire kura mutongeria wende na batiko merera thurirwe ai mutongeria baraba muringire na baraba tamuringire kuka wera ka batiko yokia positively chiuria birabi korwa nondo na kumenya I minority she's a minority leader majority baraba tamuringire kura na batiko bathikiria na bacokereria biraba kura. Thank you so much bwana Kaberia nonto bakona kanya mathaje to computer gigutwinga twamwita ringi na ringi atotere tone nonto notice of motion iko tabled tokethera tukigwita kairi twarire maybe nya motion tujomurike bwega because you are a man of wisdom katurekirie umuthikirie tumbe kuthwa tukire ya marando.